Pozdrav svima! Dobrodošli na moj kanal Ukusna hrana. Danas ću da napravim pitu sa bundevom. Za pitu je potrebno 500 g kora za pitu, 500 g rendane bundeve, 250 g šećera, 1 vanilin šećer, 200 g mlevenih oraha, 200 ml ulja i za posipanje šećer u prahu. Prvo ću napraviti fil. Sipat ću rendane bundeve, šećer, mlevene orahe i vanilin šećer. Sve ću to lepo izmešati. Kore ću po dužini isjeći na pola. Uzet ću jednu koricu. Poprskat ću sa malo ulja. Presaviti na pola. I sipat ću po malo fila po cijeloj korici. Sada ću napraviti trougao. Postupak ponavljam. Postupak ću ponavljati dok ne potrošim sav fil i sve kore. Troglove sam složila u pleh na papir, sada ću ih premazati uljem. Pitu ću staviti u zagrejanu renu na 200 stepeni da se peče od 15 do 20 minuta dok ne porumeni. Pita je pečena, ostavit ću je da se ohladi. Slatka pita sa bundevom je lepa i ukusna, pravo uživanje za sve koji vole bundev. Lako se napravi, pa i početnici mogu da je naprave. Prijavite se na moj kanal Ukusna hrana. Ostavite neki like ili komentar. Pratite nove recepte. Vidimo se sa novim receptom. Prijatno!